ngoba wangathi ukukhuluma ngazi yini phenduke umuntu abeyibhubesi wajikela noSibari wami la wathi uyaphawula uSibari wami wathi thula wena thula ngaphawuli cela kukhulume laba abanye ngoba ngiyabona ngathi uzongihlasela lapho akeze akahlaseli manje maza ngoba yabo nje khona lapha emshadweni ngeke ngaprega ne and I was very excited ukuthi sengizoba nomntwana but unfortunately ke ngamluza lo mntwana. Okay. Yabo ngathola miscarriage ngenxa ukuthi angisakhuluma uswashona umhla kabani noma 9 noma 10 kodwa wangcetshwa nge16 ilokho engikwaziyo kodwa uthi ngachazela ukuthi emncwabeni kwakukhona bani hayi ukuthi ngoba ngangididekile khona umuntu ongathi nje yangibona ngalutho ngoba laliphithene ikhanda cha hayi ukuthi ikhanda futhi ngibonga uNkulunkulu ukuthi ashesha ngiyenze ngiphume ngoba abanye abantu angisho ukuthi ba wrong kodwa enye into engibona ukuthi limaza abantu ilento ukuthi bahlala isikhathi eside ngijabona mina ukuthi kubo 9 months kodwa lo 9 months wami ngawufile ngazothi obo 9 years yayibona lonto so ngase decide ukuthi ngiphume and ngisho ukuthi ngiyafisa ukuzwa izitori zabanye abantu ukuthi mhlazane ke behamba ngelanga umuntu ahamba ngalo ke laba sebaphuma kwenzakalani noma bahamba kanjani because mina asibulali saphelele sonke mfowethu dadwethu amehla akagcwele inyembezi amevo hlangabeze nawo empilweni ahlabile wafinyelela enhlizweni miningi imibuzo onayo engqondweni bona usaphilelani emhlabeni imihla namalanga kuvela okubi esigebeni labo bathembile baphelele emathuneni inkingo onazo siphunyukile esifubeni akekho ongazezweni uthulele bezidla ngaze ematafuleni ubukholwa kodwa kusathandazeki ngisho nesenkonzweni usile kodwa kusakhonzeki ngisho isimo sakho asabhekeki ithemba ubunalo lihlakazekile imicabango yakho iphazamisekile amaphupho akho adukile usuphila impilo ongayithandile imisamo yonke uyivakashelile imali igcina iphelile kodwa akukho kulungile. Greetings bafethu ngiyabingelela lapho emakhaya. Welcome la ekhaya ku Gifted Media. You know I'm always booming with the boom content. Igama ngu Gift Mabunda, your favorite one. If not yet your favorite, please make sure you click the button and subscribe and make me your favorite one. And also guys, thank you so much for always making sure that you watch our content, you comment, you share our content, you like our content from Facebook, TikTok, Instagram. Guys, I really appreciate the support and bonus as Gifted Media TV. And also, you know guys, if you want videograph services, photograph services, music video, anything, please make sure you engage to us as Gifted Media TV. We can provide that services, a quality one, I can assure you that. Bafowethu niyazi ukuthi angihlali ngedwa, but also I wanna pass this special appreciation kubantu who share our content. Ngibonile lapha uPottery Creek analyzing one of our videos. I'm like, hey, le ndoda ayisangithinta ku WhatsApp ingitshela ukuthi how Gift ngibona ivideo yakho lapha ya. Ngibone seku YouTube ngivela lapha ya. Athi yamazi uGift nathi boom content. I really appreciate mfowethu Ricky, siyabonga kakhulu. And guys, niyazi le studio siyashisa, ngenza sure ukuthi angihlali ngedwa. Inyanga yabo mama le, you know. So namhlanje nginiphathele enye test, nginiphathele boom content but ngeside elabo mama, so that we can hear, and also as a Gifted Media will really celebrate bonke abo mama who are playing their role in our communities. Siyabonga kakhulu. Ngihlala ngisho ngithi ukuba umama is not about ukhiqiza ingane eziyi10, but ukuba umama ukuba nothando, uthande nale yangane ongasiyona eyakho, uthengele le yangane icathulo owazi kahle ukuthi ayiphumanga esiswini sakho. Bafowethu, allow me to welcome usister Hlengiwe Mandosi. How are you, my sister? Ngiyaphila Gift unjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Ngifuna le energy uma ucula le ngoma yakho ethi ingumlilo lento. Ingamandla lento. Please ngicela uculi la. Sizokucula ngicela ubingelele ababukeli bethu who are watching us now. Okay, ngiyabingelela ama viewers Gifted Media. Egameni lika Jesu. Uhlengiwe ngwakandosi. Yes. Waziwa ngokuthi uhle Mandosi. Yeah, uhlengiwe owasemanzi Mtoti. Okay. Yeah, endaweni ekuthiwa iseBhekulwandle. Ngiqhamuka khona ke kodwa ke ngenxa yokuzama impilo ngasuka ke khona. So sekho. Ngaya kwenye province. Amen. Okay. My sister, asiqale la. Ungusise ngimazi edlala i-keyboard from long distance. How did you learn i-keyboard umuntu wesifazane? Because lesi skill most of the time we expect it ukuthi sisibone einsizweni. Uyifunde kanjani i-keyboard?
Okay, ngifunde i-keyboarding ngifunde ekhaya indaba ithi ubaba wami, my father uNdosi. Noma ngithi abobaba bami nje. Yena nabafowabo. Bebazithanda izinto ezikhala ama-instrument. Mabasho, yabo. Because I was not there ngakazalwa. But mangikhula nje noma mangizalwa ngizalwe ngakhula kukhona i-keyboardinyana nje engatheni ebihlala eboxini like kwi-kist engasasebenzi lokube igcinile abaza abantu abadala bathanda ukugcina izinto lokuhleli ingasebenzi okay ingabe namsebenzi leyo makuqhubeka nje isikhathi uthe ubaba mengabe retire la bekasebenza khona kwathiwa emsebenzini wakhe beze baye okay furniture bathathe anything like shothi umuntu akumele ngathatha ama items ayi2 then yena ngikhumbula ukuthi wathatha nayo i-keyboard yabo so ke weza nayo ekhaya then njalo mangibuya esikoleni bengibuye ngione ngizame ngithinde okay ake ngithi abanye abanongayi understand ukuthi khona umuntu ongazifundisa i-keyboard ngithi ngazifundela kodwa bengithi uNkulunkulu ngoba ngizokubiza kanjani ngoba vele akekho umuntu wangifundisa i-keyboard akunamuntu owayekhona la eduze kwami ethi yenza la konke nje kunezinto nami uqobo kunezinto ezingimangazayo ngimezenziwa abantu ukuthi hawu uyenze kanjani zonke izinto ezikhona nje emhlabeni ziyamangaza nomuntu owakha i-flights ilokhuzana i-flight nemikhumbi konke siyangimangalela ukuthi hey kanjani yabo ya ngoba uNkulunkulu unikeza i-wisdom angithi so into kanjalo ke na mina ke ngiye ngithi into eyangisiza ukuthi bengilazi notes eculeni ngoba ucula ngakwazi ngisasemncane ngicabanga ukuthi mina into eyangisiza yangenelela ekutheni i-keyboard ngiyazi ileyo kanjani na angithi ngiyabuya ngazi lutho nge-keyboard ngiyabuya esikoleni futhi njengoba ngangisamncane ngangakabi nayo imisebenzi engiyenzayo mangibuya esikoleni bakhona bosisi bami so mangibuya if angizokwasha uniform yami vele ngingena kwi-keyboard ngiyakhumula ngihlala kwi-keyboard ngi-on i-keyboard so ngicabanga ingoma ukuthi okay sengizama ufunda ingoma so yabo ngifunda ngabo esandleni somusa nakusadumela ama-chorus athi avulekile amasango ezulu yabo ngifunda nje ngalezo ingoma so ngangithinta so ngomunwe oyi1 yabo ngifuna inothi ngiyacula ngithi ti yabo ngiyabhimba ngiloke vela angijahile angina pressure ayikho nje into ukuthi ngifuna ukusheshe ngazi yayibona into enjalo ngoba futhi akekho umuntu engangambona edlala i-keyboard wayengekho nje futhi especially nje abantu besifazane cha babengekho ngiyeloke ngifunda kanjalo ngibhimbe ngiqale phansi ngize ngilithole right ngiloke ngithinta nje ngalomunwe lo ngithi noma ngitshela abantu ngithi noma ungabekela i-keyboard la kuthiwa awuyazi kodwa I don't think ungavela usukele lo muntu usebenzisi awukho comfortable noma awukho flexible ngalo ndlela ukuthi ungasukela wona uthinte ngawo nalo ngeke uvela usukele lo kodwa umuntu osebenza kahle yilo so that's why nami ngasukela lo ngathinta ngawo but ke lo aka right engakayisebenzisi lo aka left so ngithinta ke ngenza kanjalo lokho ngibhimbe ngiqale phansi ngize ngilithole elihambisanayo igcina ihlangana ingoma ngidlala nje ngomunwe owodwa so ihlangana ingoma kaya ngasebenzisa imini lo2 nangapha ke ngithinta ngalo okunye nokunye nje ukusiza uNkulunkulu vele nje uNkulunkulu aloku angisiza until ngiyazi i-keyboard yaze yajwayeleka kumina then it happened that was 1999 sure yabo and then kwathi ngawo u99 leyo keyboard ayihlala ngesikhathi eside yafa ubaba wayithatha wayibuyisela emuva yangabusabuya vele wabuya ne-radio usayikhumbula igama yale keyboard kwakuyi-Casio okay Casio but nje hayi mangibheka nje sengikhulile kwangeyona i-Casio ongazi uyidlalela abantu nje enkonzweni uhlobo lwayo yilawa nje ngathi awukudlala so ngathi ama-toys inyana mawubheka indlela ekhala ngayo akusinto ongazi uyidlalela abantu nje esontweni mhlawumbe yafake wayibuyisela ubaba wayabuya ne-radio kwaphela nge-keyboard kodwa futhi kwangaba khona nje le yanto kumina ukuthi mhlawumbe kwazi kwabhlungu kanti ke kuzokwenzeka ukuthi la besikhonza khona before siphume ngoba kwase kulokhuzana khona isonto esasiyokhonza kulona mina nosisi wami because mina nabo sisi bami abayi2 abadala nomama vele besindisiwe nami lokho ngasindiswa ngemincane ngaleso sikhathi so kwaba khona ke ibandla elisha elaba khona sihamba sayokhonza khona mina nosisi wami lo second born
then masifika khona ibandla lisha bekade kuyimvuselelo kwanabantu abasindiswayo sivele thina sindisiwe but kunabantu abasha abasindisiwe sekuyaplantwa yabo so ke sakhonza lapho ke kwakuyiministry sakhonza kwathengwa isound makuthengwa isound kwatholakala ukuthi yimi vele futhi oboniswayo ngapha yabona nama ngakabi phela perfect kodwa yimo zamayo yathatha lo keyboard yahlaliswa kimi yadlalwa yimi futhi esontweni sasikhonzela nje i-sitting room emzini womuntu sikhonzela i-sitting room kumnandi nje kunje so i-keyboard yahlala ekhaya futhi leyo ke kwakuyi techniques ngisazi KN noma 801 izinto ezikanjalo kodwa kwakuyi techniques leyo keyboard yahlala ekhaya ngaqhubeka futhi ngilokeke ngiyifundisa kwenzeka futhi kwahamba kwaba nenkinganyana ke waphela lona ke ibandla straight yabo so kwaphela lona ibandla straight ngangabe sengisedlala nje keyboard ayisekho eduze kwami ngisakhumbula ukuthi yaphelela laphi yona noma yathatha obani kwaphela ke kanjalo ngaba neminyaka nje ngayidlala keyboard then ngelinye ilanga usisi wami yena lo mina mkhanyana wakhe bangibuza ukuthi awayekela ne keyboard yabo ngathi mina hayi ukuthi ngayiyeka ngithi bengasekho eduze kwami yabo usisi wami athi hey angiqhubeke naye mhlambe khona nje la engakubeka khona yabo ngezwe nami ngiba ne-interest nje mayisho njalo kanti khona asenayo usibaru wami banginika yona iRoland I think it was EM20 or EM16 izinto ezikanjalo banginika yona ngaqhubeka ngafunda ngayo ke hayi ke sengiloke ngiba ngcono ke lapho ke ngiya improve uyabona improve and then i-chorus nje linye engakwazi ukudlala kahle bengisalizwe nje bade sisiza ngapha emotweni lelithi unalo ithuba lokuthandaza ngizizwa ukuthi hey yabo leli chorus lelayi ngimuka nalo nginikeze lona nje ngiyawabona amanye kwaba kanjalo ukuthi ke sengidlala i-keyboard then kwakhona la omunye umngani wami wangitholela khona indawo ukuthi ngiyodlala kwakuguphathe ngoko Mayville lapho 2008 ngidlala lapho ke kwaya kwathi ngo2010 ngase ngathola ke ithuba lokuthi omunye futhi wangitholela indawo yokudlala mangize ngisuka ke eThekwini noma eKZN sengiza ngapha from 2010 ngafikela eThembisa ke kulelo bandla engangidlala kulona from lapho ke solo ngidlala ke emasontweni ahlukahlukene kuyo le province le abantu abaningi bangazi kanjalo ke uthi ngihambe ngidlala ke hlangana nabo baba umbatha ngimdlalele mvuselelweni abantu abaningi abanye bangasela kuyena invite khona la umthiya bekhokhela kodwa umthiya aye kubaba mshem Nkosi yami God bless you kubaba so sambe kakhulu kuba mbatha ungenze ngazi indawo ke mina indawo ngiyazazi ke indawo eziningi ngizaze ngaye especially nje ngala kone spread namanje usendaweni eseRonda Belt namanje ubaba umthi unengivuselele inyanga yonke angibambi ifoni yakhe ngeke bamthiya yakhumbulushilo so nje ngiba ngize ngazi indawo kubush nje mina indawo eningizaze ngaye ngoba ngihambe naye kakhulu imvuselelo yabo sahamba kwaba into kanjalo kwaba ukuthi sekuyinto nje vele engiphila ngayo yona nje into engene singakafiki even nje endabeni nomculo noma umculo kuyiwona engawazi kuqala ukuthi ayivele so i-keyboard vele isinkwa sami I think uphendula umbuzo bengifuna ukubuza wona but I would like also to know ukuthi ufunde kusiphi isikolo ikolo wafunda kuzo maybe someone uyakufanisa that maybe uye lo ngangifunda naye esikolweni and also who was your favorite teachers kulezi ikolo lezi hayi cha shema ngikhumbula ibe ne favorite teacher not ukuthi nganginenkinga nabo but angikhumbula iba naleyo nto mina ngafunda ngibalele zonke inkolo ezifunda kuzona kanti ufuna ikolo ezingakhe I think so 4 okay I think so 4 sengiyasho nje okay ngikhe phezulu mangabe ngikhuluma ngendaba mhlambe uthi ngiphume manje eMtoti ngangizalelwe endaweni ekuthiwa isezingolweni abanye sebebiza bayishintsha ukuthi iseyinqoleni kodwa kusezingolweni le Potchefstroom so ngazalelwa khona ukuthi ke ngahamba ngisasemncane ngo95 ngenxa yodlame yalazi udlame ngizolazi ngawe izimpi ngiyazi ukuthi abanye bayadideka amakhulunywa ngodlame kunezimpi izimpi lezi ezike zaba khona
Okay, kwakunempi lapho kuleyo ndawo. Izimpi lezi bekhona nje zama politiki. Yeah, ukuthi IFP&C lezo zinto nje ukuthi yabulawa nabezikhona nje eindaweni eziningi. So ke ngasahamba ke then ngayohlala eMlazi. Sahlukana nje somndeni ngoba mangabe kuqhamuka into phela manje yabo akusheshe kuhlangana. So ke we had to hlukana nabazali ngahlala nobaba omncane wami eMlazi noma mncane wami umunye sisami ehlala kwenye indawo eLovu omunye ehlala kwenye indawo eMagate ubhuti wami omunye ehlala kwenye indawo nomunye ubhuti wami yena bekahlala nomama yabo sahlukana nje kanjalo ngaphinde ke saya ke eManzimtoti ke Okay, yeah ikolo sayikhumbula. Hayi bonke phela lapha ukuthi ngisayikhumbula then ke okay isikole sokuqala ngafunda kusona ngisasele la ngazalelwa khona kuthiwa isetsheni lika Shoba. Okay, Yes, bese ngafunda eMlazi eTholiso. Ngase ngafunda ke lapha ngasekhaya eManzimtoti eBhekulwandle. Okay, Dr. Mathe. And then ngafunda eMia Bank esinye isikole samandiya ethiwa iPR Path. Then ngafunda eSiyabonga. 5 wekho. Yes. Yeah. Sure. Ngafunda Uzambili ikolo. eSiyabonga. By the way, uMlazi ngiyayazi yona. Noma isikolo ngazi ukuthi singakuphi. My sister asivele singena straight endabeni. But kunengoma wayicula wathi ingumlilo lento. You know people abazi mina bathi ugift yabasela nkosi yami. So angifuni ukubasela inyanga yabo mama manje. I need to give us what you have for us. Le ngoma ngumlilo kwenzakalani kahle ngale ngoma? Ngicela mhlambe ukuthi ungicacisele umuthi kwenzakalani. How did you form this song? Okay. Iqale kanjani? Okay. How far? Ikuphi manje? Okay, ingoma ethi ingumlilo lento. You know singababhali engisasho nayizolo and bese kunamhlanje ku TikTok mangeba ngi-live. Okay. Singabantu abakhompozayo ingoma zifika ngendlela ezahlukene. Yeah, khona abaziphuphayo. Okay. Angimina ngikaze ngiyiphuphe ke ingoma yabo. So abanye bayayiphupha ezinye zivela mangabe ukhona umuntu oshumayelayo bese nje it's yabona mhlambe noma ivela ingaphelele bese wena uyayiqhubeza ngendlela ke lo uNkulunkulu akusiza ngayo. Noma umuntu ekhuluma something engashumayeli bese uphika okuthile ukusebenzisa wena kube ingoma. Yeah, ekunye nje kuvele kudrophekele ngaphandle kokuthi kuze kube njani. Sure. So ezinye nje ingoma zami iningi ngeke ngikwazi ukuzichaza ukuthi zavela kanjani ngoba ngikhumbuli nami. Zaba khona nje ngaphandle kwalezi ezinye zama engiyithathe eBhayibhelini. Now ingumlilo njenge kuyivesi njengoba kukhulunywa lapha kuJeremiya nje I hope yalazi little verse. Angilazi. Likuphi little verse? Jeremiah. Yo why ungalazi? Yo khona lapho kuJeremiah. Okay, kodwa ke ngizokutshela ukuthi ke ngo 2016 yeah ngesikhathi yabakhona ngaso lengoma le ngo 2016 uNovember sise labe ngihlala khona ngihlala endaweni eningi ke mina ke ngihlale kakhulu endaweni eningi so ngaleso sikhathi bengihlala yeah la bengihlala khona eValgadag. Okay. Yes, so sisendlini kune whole night prayer lapha esontweni lapha la bengihlala khona beba nokwenza ama whole night prayer ya wonke umuntu ne njengokujwayelekile bese ngesinye isikhathi kube nama whole night prayer ngithe bandleni ukuthola kunabavangeli. Okay. Kunabaprofeti kunani izinto ezikanjalo so unokuthi kwenziwa ama whole night prayers alabo bantu bahlangane bodwa ethiwa mhlambe i whole night prayer yabavangeli i whole night prayer yabaprofeti izinto ezikanjalo so le I think kwakuyani ngathi kwakuyabaprofeti vele isendlini akunabo abantu abaningi vele yabo sisendlini sitting room and ngangitshela ukuthi hayi angeke ngiattend ngizosihlalela ekamereni yabo bengathi no hayi ngoba ngikhona nje ayikunani ngumzalwane noma ngabe angisiyo umprofeti kodwa ke ekugcineni sabazalwane
so ngize ke nami sihleli la endlini siba 6-7 siyakhonza kuyashare then eintatha nje mhlawumbe ngabo 2 uSindi wakhona endlini ayenze amaphepha yabona lento le kuyenziwe ukuthi uzothatha iphepha konje kuthiwa yini piki kodwa ubhala izinto ezihlukene ukuthi uzokwenza lento ebhaliwe ephepheni yabona uthatha iphepha ukhetha iphepha lapho bese uyafunda ukuthi bathi yenza ini so iphepha ngalidobhayo mina lalithi compose a song yabo okay so ke ngihambe ngoline mayifika kimi sengiyabuza ke ukuthi ene Sindi njengoba uthi compose a song usho compose as in compose angithi abanye abantu basebenzisa igama athi umuntu awuqamba ingoma noma uqamba iculo uqamba thina kwabanye uqamba ucomposer athi umunye methi iqamba usho ukuthi iqala awuqala ingoma lapho yabo so ke ngiyabuzisisa Sindi uthi ene compose a song as in a song from scratch ngathi wayengenayisho naye kodwa uya athi ngithi mina imani bangibheke vele balinde mina ngithi imani vele ekufike lento lokuthi ingumlilo lento inamandla ivalelwe ngaphakathi kimi bese ngiyayiphimisela ngiyicule ngibe ngibafaka bangene nama bengakangeni kahle yavuma ingoma sayisho ingoma and that was it yavela kanjalo ngaleyo ndlela hayi futhi nganganaka ke futhi yabo ngoba ngiyakhumbula ukuthi hey khona abantu engacishe ngayipha bona bengabona nje bangayibona le podcast mhlawumbe bangakhumbula lama artist lawo 2 abesilisa bangacishe nje nganikela ngayo yabo ungakanaki nami ukuthi ingoma yayibona futhi nabantu bengakayazi vele kusayingoma engicomposile futhi nganginendlela ke ekseni vele ukhona la siyakhona sesiya onye inkonzo ekhona nje ehostelwe eWeseli la ku small so ngacishe nje ngasho ukuthi hey uyazi kunengoma ngiyabaxoxela ukuthi kunengoma bathi hey yazi amnandi mangiyicula yesethi omnyango ngiphe wona yabo ngacishe futhi nganikela ngayo hayi kodwa kuye kwaba khona into ukuthi hayi yabo noma ngangakayina kanjalo so yavela kanjalo ke ingoma kwaba iyona ngoma ke abantu abangazi ngayo until vele kufike nesikhathi sokuthi uNkulunkulu asebenzisa unyandeni ukuthi ngihambe ngiyorecorda naye sayiqalela istudio engakakwazi kahle kodwa ke wamsebenzisa wathi hle yazini awuhlanganisa ingoma lapho uze studio sizorecorda then ngahamba ngayo recorda ngo2017 April bayazi abantu ingoma kodwa ke abantu abaningi azange bazi mina ukuthi ngine album abangaziyo bayazi ingoma ukuthi ngine ingoma ethi ngomlilo lo babeyithi yilo ngoma nje kuphele nginayo yabo mhlambe abazi ukuthi ngarecorda bayitshela mhlawumbe ukuthi singila abanye bakazi bayizwe kodwa ngiyakutshela ukuthi abantu abaningi bayazi ukuthi ingoma kahle nalabo babengilwela bethi hey kulabantu abayithatha ingoma zami balokho beyisebenzisa lokuthi hey ingoma kahle kodwa abanye abakaze bayizwe ngicula like la irecordwe khona kodwa bayazi ukuthi yami yes so ngaba nealbum yokuqala kanjalo ke yavela kanjalo ke ingomlilo yes in the book of Jeremiah 23 verse 29 injengomlilo injengomlilo uthi uyazi ke kunezinye ingoma mhlawumbe noma ngeke ngikhumbule manje ezinye izingoma enginazo uyabona mangabe bangakutshela nabanye abantu mezosebenzisa lokuzana ingoma ayithathele eBhayibhelini mhlawumbe ngesikhathi noma isikhathi esiningi akwazi ukusho into injengobinjalo uyabo khona igama ufanele ulisebenzise ngenye indlela yabo njengokuthi injengomlilo ngeke uvele usho yabo fanele ibe yes so okunye ke sifuna indlela ozoyisho ngayinto vele usukungaphumanga lapho no still saying the same thing just with la iBhayibheli isho injengomlilo lento yayibona njengesingathi wathi ingomlilo lento so my sister no, it's great. You are the first person to write this song at Ingumlilo lento. And as Gifted Media, we really celebrate you. So kuphuma amaqiniso. Le ngoma kahle kahle ubani oqala wayibhala. Uhle ngiwe Mandos. So my sister, there we are here today. I believe you have something for us.
I believe even though ukuthi ubhale ingoma ukuthi ngumlilo lento izibe nesisindo udlule somewhere somehow. Tell us about your upbringing. Kwenzakalani? Hayi okunye mhlambe ngiyokusho ngelinye ilanga not ukuthi into mhlambe kodwa ngoba into noma ibukeke incane iyanaka ukulimaza kusiyona ayikuthi mhlambe ngathi kunesigameke esithile esingako kodwa nje ikhona nje into eyangilimaza and mhlambe ngijumpe njengoba ngisho ukuthi leyo uyoyizwa ngelinye ilanga no problem emhlabeni wonke nje mase ngichaza kahle mina ngiye ngashada ne okay so ngiye ngashada ngo-2014 kwaba nje inyanga nyana ngase ngabuye ngagoduka ke ngo-2015 ngagoduka kwaba nje 9 months okay yabo shade for 9 months yes okay shade for 9 months ngashada ngo-April 2014 April 26 2014 white wedding lili sure lili so ngo-2015 ngoFebruary buyele ekhaya okay yes mhlambe that's why ngiye ngakhuluma ngendaba zama healing ngoba mina ngibona uNkulunkulu engisiza mhlambe ngisazohlangana nabanye abantu abanjalo kodwa ke okwamanje ngakahlangana ngisabona nje abantu abalimele abalimele kakhulu ababuye emshadweni hey mina uNkulunkulu ngenzele isimanga mina ngenzele isimanga ngiye ngithi ke mhlambe noma kukhona ama post akhuluma ngezinto ezikanjalo ku social media bese abanye abaningi baphendula ngokuthi hayi mhlambe ungcono wena ngoba akunangane akunazingane noma kunangane involved akuna ma assets mhlambe izinto ezikanjalo mhlambe kube kwakunalezo zinto enjalo ke ngabe kukhona inxushunxushe ezikhona so mina vele noNkulunkulu mhlambe wayenza into yami yangafana neyabanye man sengisho ukuthi nje ngikhulumela esidini lokulimala ukuthi umuntu ulimele awuhilanga angizazi lezo zinto mina izinto ezenzeka lapha ezangilimaza kwaphelela lapha the time ngiphuma kwase kuphele konke nje sure akaze kube khona into ukuthi ngisahila kanjani angizange ngize ngibe naleyo yinto njenganabanye abantu abasazama ukuhila abanye baze babe bitter angizange ngibe bitter mina futhi ngibonga uNkulunkulu ukuthi ashesha ngiyenze ngiphume ngoba abanye abantu angisho ukuthi ba wrong kodwa enye into engibona ukuthi limaza abantu ilento ukuthi bahlala isikhathi eside ngijabona mina ukuthi kubo 9 months kodwa lo 9 months wami ngawufile ngazothi obo 9 years yebo lonto so ngase decide ukuthi ngiphume and ngiye ngisho ukuthi ngiyafisa ukuzwa izitori zabanye abantu ukuthi mhlazane ke behamba ngelanga umuntu ahamba ngalo ke laba sebaphuma kwenzakalani noma bahamba kanjani because mina mhlawumbe ngizona ukuthi vele indlela engiyona angijwayelanga impi angiyazi nalento yama siblings ekuthiwa ama siblings ayaxabana yabo lezo zinto enjalo angiyazi lo into nobhuti wami mina engilamana naye ekhaya nje impi ayikho uyayibona lento so kuba nento engazi ukuthi iyakulwisa ngangiqala ukuyibona and anganokuthi fanele ngiphendule kanjani sengisho ngisase emshadweni angazi so bengithula vele ngoba ngazi ngizothini futhi ngiyigwala nginjalo umuntu oyigwala kakhulu so ngithule nje ake Nkosi yami uyazi naye la ekhona ukuphendula nje ngikwazi ukuphendula la nginempi khona ngoba ngijwayelanga ngangibona into entshe engingayazi ukuthi hayibo kukhona into enje ngoba angiyazi lento so nokuhamba kwami mina mangihamba ngahamba kahle kabi ngoba wangikhapha wangibeka edrobheni angicabananga masona angicabananga msi angixabani mina umuntu angaxabana nami sengasho ukuthi nangalo langa mangizosuka ngihamba kwaba kwakunalezo inkinga ezazikhona ezayikade ikhona nezinye so ngelanga kenza angazohamba ngalo sasixoxa ngento eyayikade
inkinga noma emphazamisile yena. So inkinga ikhona ukuthi mina njengoba ngingakwazi ukukhuluma la kunempi khona ngangiphendula ngenhliziyo nangengqondo. Okay. Ngingaphimiseli ngenxa ukuthi angijwayelanga nokuthi ngiyasaba njengoba ngisho nje konke ngangiphendula ngenhliziyo ukuthi hawu kodwa yini kanje kunje inkinga ukuphimisela yabo lonto manje ke mangabe sihleli phansi sikhuluma ngalelo langa after sesikhulumile sakhuluma ngalento le ayikhuluma noma esasikhuluma ngaphendula ngamlinda wakhuluma waqeda ngiphendula ngenhliziyo ngase ngakhuluma amazwi ukuthi mina ngcono ukuthi mhlambe ngihambe ngiye kaNdosi wathi mangithi ngiya kaNdosi ngisho ukuthi ngathi mina hayi cela nje ukuthi ngihambe ngekaNdosi for good kwaba kanjalo and then kwaba ukuthi okay usho njalo hayi ukuthi mhlambe kuzanywe ini ngathi naye ngicela ukuthi sihambeni abini ngihambe and kwaba njalo waphuma eminyango wathi okay uzongitshela mase uqedile abo ukuthi fanele ngiqoqe impahla zami sengiyahamba yabona nje kanjalo nje ngaqoqa impahla zami ngaqoqa wabuya wazongichecka wayiphuma ilehle emotweni wabuya wazongichecka ukuthi angakaqedi yini wabuza ukuthi angishiyanga lutho yini akafuni lutho ezosala la emkhumbuze mina ntontona okay ngithanda namakwayikwayi ke mina kwakhona namakwayikwayi but ke engangasana ndaba nawo ngangithi ngiyawashiya wathi lokhu kusalela nathatha wafaka phela ngakuthatha mina ngakufaka emgqomeni ngoba ngangingasakudingi ngathatha impahla zami wangikhapha wathatha amaringi yomshado ne-engagement ngangiyifakile engagement ngapha ka-right yes so awathatha nalapho ke ngangithanda ngosami ring yami amaring ami ngangiwathanda kwasho ukuthi ke ngoba ngiyasaba nokukhuluma ngenokuthi hey amaring ami buwathathelani uzoweza ngathula ngakhumula ngamnikeza ngazi ukuthi uyathathelani ngamnikeza it was before aphume ngithi hayi ngilinde eminyango ngayenza ngaqeda wabuya wathola ukuthi ayikhe sengiqedile hamba ngene emotweni angihleli ngemuva ke njengomuntu oliftiwe ngokuthanda kwami ngoba ngangivele sengijwayele level ukuhlala ngemuva ngasathanda ukuhlala phambili ngase ngivele yabo ngaphathe kahle nje mangicabanga izinto mangibuye ngihlela phambili hayi ngihlala emuva sahamba endleleni futhi ayikho into sasikhuluma kwakuyithulekele nje into nje ayisho kuphela kwabo ukuthi uzosho ke esontweni ngoba umfundisi nami mamfundisi phela incebo amen ukuthi uzosho ukuthi mina kube nokungaboni ngasolinye then mina nga decide ukuhamba ngoba phela masiloke siqhubeka isikhathi ngiyakwazi uqamba amanga ngithi ngithe ngiyahamba for good so ngiyakwazi ukuthi aqamba amanga fanele iqiniso liphume ngoba bazomangala ukuthi awumama uphi yabo so wathi hayi uzosho ke it's like okay yabo aphendula lokho nje safika edrobheni ahlika wangikhiphisa impahla zami okay sure sharp ngahamba ngogibela ngagoduka yabo Don't finish up, sir. I'm coming. Yeah, so kwaba kanjalo ke ukuthi hayi ngiyagibela itaxi ngiyagoduka. Njengoba ngishilo ke ukuthi mina indlela nje ukuthi engidalwe ngakhona engenza ngesisikhathi ngizicasukele mina ukuthi engathi ngiyisilima mina yabo ngizidinekele mina hayi omunye umuntu uthi ngathi nami ngiyisilima kakhulu
ngoba mina ngiyalwela fanele ngikhulunyelwe ngulowo muntu nje osabayo ukukhuluma yabo ukuveza imizwa yakhe into enjalo nje noma ngabe into ngabe kuthiwa ngiphatha kabi lokho kwenza ukuthi ngendlela engiyiyona nangazi ngiyiyona naye uLokhuzana ubhuti noma angithi esontweni bengidlala keyboard nakhona esontweni bengidlala keyboard ngoba bengekho bekune sound besine sound kodwa keyboard esingena so ngimele ukuthi siyiboleke keyboard ngaso sonke isikhathi kulabantu engazana nabo badlala ama keyboard crew yami ye keyboard so ngiboleke kubona ngicela ngiboleke keyboard yabo for Sunday yabo into ezinjalo now angisekho sengihambile bekakwazi ukuthi angifonele ngicela ungizamele keyboard yabo ngimzamele futhi engisholo ukuthi abanye abantu nje bobantu soke bekwatile behamba benenzondo uthi ngiyamzondo ngihlukumezile mina azange yabo until namhlanje azange nje ngize ngibe naleyo yinto mina umthandazo wami nabanye bangafakaza abantu engingakhuluma nabo ngihlele ngithi hey uNkulunkulu engathi angamsiza yabona azibone uburong bakhe abuye abe sharp yabo ikuhlela kumthandazo wami lo ukuthi uNkulunkulu amsize noma ngingasekho eduze kwakhe angaze nje akekho umuntu okwangizwa ngithi mina ngiyamzonda ngiyaminyanya lutho angaze ngisho lonto angaze ngibe nalo because that's not me ngiyaba understand nabanye bemenalo nzondo kodwa ke njengoba ngisho mina angikho njalo hayi ukuthi ngizenza ngcono but indlela nje engidalwe ngayo anginalo lento yenzondo anginayo nje sidalo noma ngabe ngihlukumezeka kangakanani anginayo leyo nto yenzondo so bekakwazi ukuthi angifonele cela ungizamele ukeyboard ngicela ngiphi number yomuntu ubani artist yabo yes ngimlokhuza ngimzamele ngimnikeze inamba le ayifunayo ukuba umunye umuntu ezoblocker mina ngiblockana akunamuntu engathi ngamblocker futhi mhlamba ngeke umuntu angijwayela kabi ukuze kufanele ukuthi ngimblock anginabantu angiblockani nje mina anginalo ngisho ukuthi nginalo lelo bad angibablock abantu ngoba nomuntu oposta mhlamba izinto engathi angihambisana nazo mina ngiyam unfriend yabo into enjalo ngoba ngisuke ngaxabane naye ngamblocker nje ngiphinde ngendlela ukuthi khona umuntu uthothi umuntu uphinde uyangisendela i-friend request uphinde ngim accept umuntu yabo phinde futhi uthola ukuthi usaqhubeka mhlambe yabo my poster uyazi na ukuthi khona abantu abaposta izinto ubona ukuthi lezi azihambisana nje nawe yabo yes izinto nje so angiblockana angazi nje naye ngimblock yayibona leyo into waqhubeka askisi aqhubeka nje impilo ngalendlela ukuthi ngaso leso sikhathi nje kwakuFebruary mangihamba mina ngizala ngoJune yayibona leyo nto ngizala ngoJune yena uzala ngoJuly mina nje bangizala ngoJune 20 wangikhipha after divorce yes okay wasasinga divorce vele sesihlukene kodwa phela indaba divorce angithi akusinde overnight yes sihlukene ngisekhaya wangikhipha ukuthi nje kwaku awkward ke nje ngenye indlela ngoba manje kwakufika ngathi umuntu osaqala umazi uyabo akufana lokwakunaleyo nto nje yabona leyo into yabona nje kwangafani so wangihipha nje sahamba saya eLokhuzana wathi ngithanda ukuyodla kuphi hayi saya special kaMarine hayi sadla sashutha yabo yangamshutha wangishutha sikho isithombe naye nginaye khona ke kodwa ke ngamshutha wangishutha and sahlukana futhi ngihamba ngaye ekhaya yayibona leyo nto after sihlukene mangikhipha ialbum yami yena njengomuntu omsakazi wayithenga iCD yami okay yabona wayithenga iCD yami sengisho ukuthi ingendlela nayazi ukuthi ngiyona nabantu abaseduze kwami abanye banokungicasukela ukuthi hey nawe ngathi uyathithiza uzibona ukuthi yena ngimdala ngathi ngihlulwa nazi ingane ngiyathithiza kodwa ke angikwazi ukuyishintsha indlela engiyiLokhuzana engiyona namhlanje anginayo ke inzondo njengoba ngishilo ukuthi anginayo inzondo angifana nabanye noma ngifananga nabanye engishoyo futhi ukuthi nabo kodwa ngibagxeki ngoba sihlukumezekile nami ngihlukumezekile yes kakhulu kodwa ke manje konke kwadlula kwaphelela lapha ngisena into ukuthi ngibambele umuntu igqubu kwadlula yabo ngahila mina uNkulunkulu wangisizana ngalendlela le ukuthi ngaze mangishonela umama manje ngo2021 yazi uyomangala uNkulunkulu unamandla wenza into
vele thina sihlulekayo ukuyenza. That's why ngithi mina abantu babeduduza umuntu meshonele wathi babusisiwe abafaya bafele enkosini umalidilika le dokodo sine njanja sinani sinelinye idokodo elingakhanga yebo zonke lezo zinto ezikanjalo baduduze mina owami umthandazo mangithandazela umuntu oshonele ngiyemcelela nje ukuthi uNkulunkulu amduduze la amavesi angisho ukuthi wrong right ayabasiza abanye kodwa mina ngisuke ngithandazela ukuthi umuntu uNkulunkulu amduduze afinyelele ngoba uNkulunkulu yena ophethe induduzo epheleleyo ukwazi ukufinyelela inhlizweni zethu la omunye nomunye wethu engakwazi ukufinyelela khona sikhulume kube ngathi uyezwa kodwa vele manje masisukile eduze kwakho into ibuya yonke kodwa uNkulunkulu uyakwazi ukukusiza sure so mina ngibona uNkulunkulu engisiza mina abantu ohlale bekhala ngibabona bethi nje hey ungabi na mama umama yazi say it's been 17 years umashona kodwa ngathi into entsha kuyavuka ngikhale anginayo mina lonto awunayo leyo nto anginayo mina kodwa ngikhule ngilala noma empedeni ngilale naye ngaze ngaba mdala and bengimthanda sure mangathi abantu bayavuka ngingajabula futhi mangathi uyavuka kodwa ngibona uNkulunkulu mina ngifuna ukuxoxela abantu esimanga ngibona uNkulunkulu akusimina ngiyazimangalela kaki njengabethi you learn to live with ipain leyo ayi ukuthi kuyadlula like ngiright mina yazi idlulile ipain idlulile kuyafika lokho uma ngingamcabanga every day ukuthi uma ngoba ukhona uma wayekhona ngithi uke waba khona ngingamcabanga almost every day kodwa hayi ukuthi ayikho into ebuyayo anginazi izinto ezidlalayo sure I think uNkulunkulu mhlambe mina kokunye angeke ngisho ukuthi ngihappy okwamanje ngoba ngazi ngiphathisa ngovalo ngoba ngiye ngaba depressed noma ngingadiagnosewanga but ngiyabona man ukuthi bengi depressed nabo anxiety ngiyazazi izinto ezenzeka khona ama symptoms umuntu one depression ne anxiety but ngokuya uNkulunkulu lokho engisiza now kune inkinga ye memory yabo njengomuntu okhohlwayo ngiyazo lezi zinto zama depression akusenginokuhohlwa kodwa somehow ngibona ngathi uNkulunkulu mhlawumbe uyakusebenzisa ukuthi mina ngibe right okay mhlawumbe iyo lento ukuthi njoba ngisho ukuthi mina akusikho akubuya yikho into ebuya mina into engachazela yona nangana ukuthi mina emngcwabeni wama kwathi ngomngcwabo kwakunjena kwakhona bani lutho umanje washona ngo-October ngo-2021 yeah angisakhumbula washona ngomhla kabani noma 9 noma 10 kodwa wangcwatshwa nge-16 yilokho engikwaziyo kodwa uthi ngingachazela ukuthi emngcwabeni kwakukhona bani hayi ukuthi ngoba ngangididekile khona umuntu ongathi nje angibonanga lutho ngoba laliphithene ikhanda cha hayi ukuthi ikhanda laliphithene ngikushiswa into ngishiswa ngokuthi even into zomshado le ngibona abanye bebuzana ku social media uthi nje wakunjani umhlazana uzolotsholwa noma uzocelwa ngeke ngize ngichazele futhi nalapho because angikhumbuli. Sure. My sister, I think before we conclude, especially kule ndaba ye divorce, abazalwane most of the time they don't support a divorce. They say ukuthi uma ngizwa mina, they say no, it's not good ukudivorce, it's a sin. Some of them basho ukuthi hayi isono ukudivorce. Bakwelcome kanjani abazalwane? Your family uma bekubona ungena endlini uphethe ikhwama, how is their reaction and how do you survive from that? Family. Nakuphela sikushiye lapha yasathi siyakushiya lapha. Family okay. Okay ake ngisho la ngisazoza mhlambe endabeni zabazalwane mina uhambo lwami alifani labanje bangisho nje uNkulunkulu ngihambisa lami uhambo futhi nje oluhle. Okay. Olumnandi. So angeke sikhuluma mawuthi ifamily yami ama siblings ami nobaba noma la ufike khona nezikhwama. Yeah la ngifike khona nekhwama angithi babazi ukuthi ngilokhuzana kwangeyona phela ukuthi njoba ngivele ngasuka nje abazi bebazi ukuthi ngibhekene nani. Okay. Yes so ayikho into emangazayo. Abazalwane bona because nabo bakhona emshadweni. Abazalwane beku 2014 mangishada ngithi 2015 yaloko ngivela ngisekho elokhuzeni. I think enye into eyangisiza mina mhlawumbe ngangizokufila ukuba ngithi soloko mina ngesukela 2010 njoba ngafika la ngumuntu we-keyboard so ngila akusiko ukuthi ngame ngisebandleni la ngizothi nakho ke mhlawumbe ngiye ebandleni lami la sengizobona khona ukuthi
ngathi nje bangibheka ngenye indlela so angizange ngihlangabezane nezimo ezikanjalo labahlangabezana nazo abantu ukuthi khona umuntu ozobabuka kabi angizazi lezo zinto mina ngumuntu ophile nje ukuthi nje keyboard ngihambise kakhulu ngila kule bandla ngila kule bandla ila ngikhona nje manje la ngithe ukuzinza khona asizeke lo muntu who struggling a lot ku relationship but before then uma kwenzeka lezi inkingi bekwenza ukuthi abazali bakho bakhe bahlangane nidikide like ngaleso sikhathi leso kuke kwenzeka bahlangana bekusiswami first born no second born okay nomkhonyana kaSiswami we second born nobhuti wami okuyena omdala but uyi third born omdala kobhuti bami bekuyibona bebefikile bezokhulunya ngaleso sikhathi kwakhona nomama kaMamezala wayekhona ngoba ekade ngekho right so wayezile ukuthi abeseduze ukuthi anakekeleke manje kwasho ukuthi naye akakwazi ukuthi akhulume ngoba kade umuntu oshawa istroke yabo manje engakwazi ukuthi lokhu zaphawule kwakhulunywa nje kwakhulunywa bazo ubhuti wami wabuza kuyena umfo ukuthi nawo mhlambe khona into ethina singayazi ngaye ngoba wasekhaya mhlambe wena waziyo wenze njani awusitshele mhlambe yithi singazi hayi akenza ngalutho pho yini ayikho impendulo ephumayo phela nje babona axole naye lapha ekhona uyazi naye into ayeyiyona ngoba wangathi ukukhuluma ngazi yini phenduke umuntu abeyibhubesi wajikela noSibari wami la wathi uyaphawula uSibari wami wathi thula wena thula ngaphawuli cela ukukhulume laba abanye ngoba ngiyabona ngathi uzongihlasela lapho akahlaseli man uyakhuluma nje uthi uyaphawula uyahlala phansi nathi kuyidikida le ndaba le walokhuzana wathi nje akathula wathula kuSibari wami waqhutshwa kwakhulunywa kwangathi hayi kuba right my sister let's sizoyicoca vele ngelinye ilanga asithathe sibeke la ke manje usuphumile nomuntu who is facing the same situation but because thina abazalwane sithi hey kuyabekezelwa emshadweni uyaqinisela maybe nabanye bazosho kuma comment ukuthi hayi man hlingwe bese sekhona isikhathi sokuthi ungaqinisela 9 months kodwa ungaqinisela how can you can say kuloyo muntu loyo he's struggling a lot kuloyo mshado loyo sometimes he's even risking ngempilo yakhe ukufa kuloyo mshado yini ongayisho kuloyo sisi loyo hey ngeke yabona nje mina angifuni uadvise umuntu ngoba mina bengingathi umuntu makunzima kakhulu aphume kodwa akangifuni futhi ukuthi ngishumayele lo vangeli nothi ngobuzalwane ukuthi ngoba nangithi ngomzalwane noma ngigqugquzela ukuthi abantu bahlukane kodwa nje umuntu akayithatheleni isinqumo nje nami ngayithathela nje angithathelwanga mina isinqumo ngakho ngisho ukuthi mina okwami ukuhlukana kwaba kuhle kakhulu ngahamba kahle ngangafana that's why ngena inzondo ngoba laba abahlala kakhulu izinto angithi bayakuhlukumeza uyaxola bayakuhlukumeza uloku uyabekezela uloku seziyakhelana lezi zinto ziyakhelana zizibe yiningi that's why abantu bethwele kangaka behamba nezilonde ezingaka ngakho ngithe mina ngizokutshela ngoxoxa ngelinye ilanga akusisi isigaxa kodwa nje kukhona into mina eyangilimaza yabo mathu akhona izinto ezangilimaza angizange ngithi mina into eyangilimaza ngoba yabo nje khona lapha emshadweni ngeke ngaprega ne and I was very very excited ukuthi sengizoba nomntwana but unfortunately ke ngamluza lo mntwana okay yabo ngathola miscarriage ngenxa ukuthi ngangilimele yabona lona njengoba ngisho nje mfethu uyazibona lezo zinto ukuthi kuningi kangakanani sure ngangilimele ngibangishawe umzalwane yayibona lona asibeke la because of time I know ukuthi angifuni sicile kakhulu kuleyo ndaba leyo yeah since vele you have requested I think maybe also I want you to ukhulume ngendaba yakho being a female keyboardist and also you are an artist kule industry ye gospel maybe what can you advise abafundisi who are having ama keyboardist emasontweni do you feel that guys are we treating you well as ama artist and keyboardist emasontweni
abefundisi emasontweni. Yes. Khuluma as like someone who's an artist and keyboardist. Which noma ingabukela yenye keyboardist asho ukuthi hayi siswami at least you're advising, we are not fighting. It's you are advising. Oh okay. Mhlambe ngingathi mina yazi ngiyaxolisa mangikhuluma ngizolwe ngibuyela la ekutheni mina ezinye izinto abantu abahlangabezana nazo angihlangabezana nazo. Yes. Yabo. Nje. Manje ezinye ngizazela lapha ya ukuthi yabo kodwa engikwazi indaba sempe zongabhadalani. Uthola umuntu engasabhadalwa and akabanga neqiniso lokuthi mhlawumbe asho umuntu ukuthi anginayo imali wasekuqaleni bese ayavuma uartist or keyboard player ukuthi okay ayingizoza kodwa ngiyazi ukuthi akunamali angilindelanga lutho. Sure. So mabengazama ukuthembeka lapho nje yabo bengazama ukuthembeka lapho nje ukuthi umuntu abe honest ukuthi mangingena imali esibanibani imali anginayo kodwa ngiyathanda ukuthi uzongisiza kanje umuntu avume yena azi angabe sekuyinkinga lapha yasebambu yayeka yabo ethembile phela ngoba nomuntu usuke esethembile naye ukuthi njoba ngiya lapha ngizoyithola imali yabo. So okunye nokunye ke ezinye inkinga abakeyboard abahlangabezana nazo ngeke ngize ngikhulume ngazo ngoba ngizazi ngizwa ngabo lezo ukuthi umuntu ekuthembisa athi Nceko at my sister you are coming to sing uzoseka eish I don't know ngabona ipost trend ukuthiwa uyodlala ikeyboard kuthiwa le keyboardist la sigeza khona ijamazi bathatha semtholile awuhlangabezana nazo yazi sometimes isuke ngabe ukuthi umtholile usuke nje kuphela noma ukuthi umtholile ukuthi ufuna lo angeke ukumbhadala. Yes. Sike tholakele lo. Hayi ukuthi mhlambe ngobani kanjalo ufuna lo angeke azambhadala or azomkhohlisa nge100 Yes. Then there's these people also why should we pay the keyboardist and artist? Kanti nabasebe uNkulunkulu. Ngiyibone leyo. Abantu baya uthola vele abantu vele bakwata ezezinye izinto mina ku social media ngisithatha serious especially mangingashiwongo nje ukuthi hle angisiyo lo muntu okwatayo ngibabuka abantu ngize ngibahleke ngingedwa ngibona ukuthi abantu baze bakwata vele phela ngeke futhi kuba kuya ngabe ngababazalwane nje abanayo social media ukuba kuya ngami ngcono kusala abantu abanjengami abangakwatiswa noma yini kuba abantu bayakwata abantu bayanyanya abantu manje mawuphila kanjalo umzalwane uhlala ukwata noma siphika ngokuthi vele siyasihlambulula siyathandaza ngoba bayakwata abantu bathatha yonke into nento engahlazi umuntu khona izinto ehlazayo vele ubona ukuthi cha ihlazo noma ngizwana lezo zinto kodwa nje ezinye azikuthinta kubizwanga igama lakho ukuthi yabo fana lento mhlawumbe ekuthiwa nje amahlale ngingenelelwa ama worshipers kuthiwa ama worshipers ngiyangithi ngidlala ikeyboard iyona into engigxile kuyona kodwa nami phela nginekhadi la ngihlabelela khona ngaba sentweni kuthiwa ngiyohlabelela hayi as an artist kwi worship team kodwa nje angincinzeki lapho kuthiwa ama worshipers ngoba lento esuke ishiyo kuthiwa ama worshipers isuke ikhona ngamanye awo hayi wonke so kangikwazi lo ngithi nje savelelwa ngoba khona abayenzayo yona lento eshiwoyo mina mengizazi ukuthi angiyenzi ngaphandle umuntu mayesethi hle lapho sebiza lapho kwesebize mase ngingakhuluma ngithi nje ayibo cha nakho ngilingwa uyabo bese mhlawumbe ngiyiphenduleleke ngoba usuthe hle kodwa mosathi ama worshipers noma usathi keyboard player angina ndaba awukakasho ukuthi hle ngoba suke bekhona abanye babo ukuthi umuntu usuke engacacisanga inkulumeni ukuthi abanye bo keyboard player manje abantu bakwatiswe lona ukuthi umuntu akashonga ukuthi abanye keyboard player amanye ama worshipers anje anginandaba mina noma umuntu engacacisanga ukuthi abanye okusala ngiyazi ukuthi khona akhuluma nabo abakwenzayo lokho khona akhuluma nabo abangakwenzi ukhuluma nabakwenzayo ukhuluma nabangakwenzi abanye bayangena abanye abangeni lapho kulona so angikwatiswa izinto ezikanjalo yebo into enjalo so mina ngithi abefundisi ke kodwa abathembekani bafundisi abathembeke bangadlali ngengane zabantu uthola ukuthi umuntu ngaba serious abanye uthola ukuthi uyibolekile imali yokugibela uyayibona lo yini uzamile wabola imali yokugibela ngoba ethemba ukuthi uzoyithola imali lapha sekuphela inkonzo umfundisi usebambu yayeka sithi hayi ngiyeza kuthiwa ngizoyifaka kwi-account uyayibona leyo nto iyeza imali ngizoyifaka kwi-account agcina umuntu engayitholanga. My sister ngeyi-20 zika May you have something for us June
Actually uMay kanti. Hayi sikuMay manje. Okay, 20 zikabani? June. Ezika June. You have something for us. Also if there is more, please tell us about it. Oh okay. Yeah, ngomhla ka-20 kuJune usuke ngizalwa ngalo. Okay. Yeah, ngicelebrate ibirthday yami. Okay. Enkulu. Bese futhi ihlangane ne-live recording. Okay. Live recording yokuqala nqa Sure. empilweni yami. Senzezala uMandosi. Engikholwa uNkulunkulu ke ukuthi ke ya uzongenela kukho ke lula ke live recording. Ya sonke siyazi ukuthi akusinto elula nje ukuyihlanganisa. Ya kuyadura kakhulu. So asinalutho esandleni. Sithemba uNkulunkulu nje ukuthi uzongenelela. Okay. Ya so ngomhla ka-20 ngoJuni ngiya recorder sithi ngiyakholelwa live recording. Okay. Abantu bayazi lo ngoma ethi ngiyakholelwa egameni kaJesu kuphela okuyingoma yami futhi nayo. Ulaba bangazi ingoma yami nayo leyo yaba khona ngo2017. Okay. So ke si recordela lapha eJimston eBuhle Park indawo ethu ise eBuhle Park. Okay. Esontweni ethu iPGCC ngaphansi kwamfundisi uNtuli noma uNtuli. Ila ngizobe ngirecordela khona kuyobe kuyiSaturday ke. Siqala ngabo past 2. Okay. Yeah, ngiyakholwa ukuthi isikhathi sizogcineka. Koshaya o past 8 siqeda. Okay. So nginalo umsebenzi ke engikholwa uNkulunkulu ngawo. Ama-tickets akhona web tickets. Awu 200 rands generally ne VIP shipeka kakhulu akekho umuntu akwaship VIP njengami 250. Okay. Ngiyacela uthi abazalwane bonke bangisupporte noma ngabe kumuntu akasiyo umzalwane khona abantu abangase babazalwane kodwa bathanda ukusupportana futhi labo bayasupportana ke so labo ngiyacela noma uzazi wena futhi umuntu eyasho mina ngikholwa mina umunye yasho mina ngikholwa futhi angisindisiwe kodwa mhlambe wazi wangithinta mhlambe umuntu uyacula athi wazi wangithinta mina ngikholwa ngisindisiwe so nalabo angibakhipheli ngaphandle ngiyacela nje isupport kuwo wonke umuntu ozobona thenga amathikithi noma ungayi ungalithenga ithikithi solinikeza othanda ukuza if awuna imali yethikithi efika ku200 rand noma 250 siya ungafaka umnikelo ungafaka kusukela ku10 rand awukho umnikelo omncane enguthatha kancane ungafaka u10 rand ungafaka u20 rand kuya phezulu uthi nje ngiyanikela ukuze umsebenzi uqhubeke kahle ngajabule kakhulu abantu mebengangisupporta bephume ngobuningi babo bazalwane bafundisi bazalwane bafiwa abantu engazange ngiye kubadlalela mina nkosiyami especially ngala eIsrand ngiyacela bafundisi bami niqoqozela abazalwane benu nani bazalwane khumalo lapho ulalela nani bazalwane ngisazobabiza one by one lapha ku Facebook ngisazobabiza yazini ngisazoba mention ngisazobathega ukuthi hayi niyangazi bazalwane bami Isrand niyangazi ngiyacela ukuthi ningisupport ngiyacela nje ningisupport niphumeni ngobuningi benu njengoba ngishilo ukuthi mangazokhona ukuya kodwa umnikelo akubo wona okuhambelayo ke ukuthi wena ukwazi ukuthi uye khona so indaba kanjalo ke kunaba artists azobe ngiphelezele ke ngizobe ngihamba nabo khona uGugu Gumbi bayamazi abanye bamazela kakhulu ku TikTok bakhona osisiphuthuma Tiso Nkambule osisikhanyisile emyeni bamazi kwincandweni oMusa Vilakazi oMatiwane bakhona nabanye abantu azobe bengikhaphile ngiphethe no MC ngiyengize ngimusho kamanje uMC ovutha uphondo kulamalanga abamthandayo ngihambisana nalo MC so kuzobe kumnandi sikholwe uNkulunkulu ke ukuthi uyena uzobe sihola kakhulu ngalela langa amen VIP 250 yes very cheap 20 June yes so what people they can expect in this event in terms of music ubaphathele what taste of music they can expect yeah balindele nje ngoba laba abangaziyo vele nje babazi ukuthi ngihlale nginokuchaza ke sometimes ukuthi excuse umfudumezo ngeke ngize abantu bethi nje hey abantu bayafudumeza hayi badlala ngabantu uyabona umuntu ngeke ngisho ukuthi umuntu mayegcotshiwe ngoba kuyenzeka umuntu ngithi ngithanda umculo othile athi omunye ayi mina ngimuzwa kahle so mangithi mina usibani bani ugcotshiwe ngiye ngithi ngcono singasebenzisi legama elithi ugcotshiwe ngoba khona lo ngamuzwa kahle waya ngamuzwa kahle manje ukuthi ugcotshiwe angisho ukuthi akagcotshwa sengisho ukuthi leli gama ethi ugcotshiwe ngathi nje ngathi
umuntu onyakazisa umntwana wakho ngoba baningi abantu bayacula khona abantu abacula kahle kabi nje ngilemuva nami angizibali nawe ubala la but angeke ngisho ukuthi ngiyanaka mhlawumbe umculo wabo kodwa bacula kahle impela bashanga ama voice yalokhuzana so umfudumezo mina umuntu mfethu uma ngabe ngizothini I think umculi nomculi kunomuntu abizelwe yena ngathi singayibeka kanjalo abanyakazisa umntana uthi eboma ekuhlabelela lo khonto engizwayo yayibona leyo yinto so umuntu mangabe kuumuntu onjalo kuyiartist enjalo kuwe noma angacula bayangihleka abanye ngithi mina noma ngathi do re mi fa sol la ti do ngenxa ukuthi kukhona le connection ekhona maye kukhona lento izwayo mangabe ahlabelela lo muntu uzozubuseka ngalo do re mi fa so yayibona yinto so anginankinga ke nokuthi umuntu uyafudumeza mina mabangicula ingoma zicilonga umuntu uyacula ingoma kube ngathi asiyazi kube ngathi yintsha ngenxa ukuthi khona lento ekhona kuyena makahlabelela so anginankinga mina naleyo yinto yabo kodwa ke abantu abaningi abangazi bayazi mina ukuthi ingoma zabantu angiziculi ngenzeka nje ngicule lapho kodwa akakusinde engixela ngithanda ucula ingoma zami ngibathembisa lonto abangazi ngayo uNkulunkulu angisize ngayo ngoba ngisiza uNkulunkulu ukuthi ngiyabhala bayozwa ingoma ezintsha and abasondelene nami kakhulu ke labengiphila nabo kakhulu nalabengiphila nabo nasendlini bayazi ukuthi ingoma ihlale zikhona ngoba abantu labengiphila nabo bazi ingoma eziningi abantu abangazazi wena uzoza ngicula ingoma manje utsho ukuthi yohle unengoma enhle izobe intsha kuwena ngoba noqala ukuyizwa kodwa kade abakhona nginezingoma ezingaphezulu kwa 50 sure abangazazi abantu yabo so mawuzwa nje uhle ecula ingoma ongayazi utsho ukuthi yena uhle khona ingoma entsha hayi ayikho intsha ikade ikhona ukuthi nje niyazi ngoba ngizivezi zonke babe ngikhuza ku social media bethi hayi ungavezi bazoze bakuthathele nezinye ngithi hayi khululekani noma kuthiwa bayithatha still ngigcwele ngapha emgodleni so ngibathembisa ingoma nje ezintsha ke kubona sure abazobe beqala ukuzizwa abazozithokozela futhi sure bese okunye ke mina will do my best and uNkulunkulu will do the rest kunabantu abalimele I promise them they will be healed in that day. Yes. Inhliziyo ezilimele but inhliziyo elimele uyamthokozisa uhlabelelayo so please make sure if ulimele awusana lithemba awusana hope make sure ukuthi you attend this event ngenzeka nawe udivorce please this is an opportunity to come and heal through music sisihle ngicela ubashele inamba yakho nama social media yakho laba bazoba nenkinga yokuthenga amathikiti nalabo futhi abangenayo amathikiti please engage nosisihle ukhulume naye ku WhatsApp ngiyakhulumiseka uyacengeka bandla maybe ungathola discount if nizanibandla you can even ask ama discount so please uma ungasali kule event because you don't have imali sisihle ngicela ushiye inamba yakho nama social media wakho platforms okay inamba engitholakala kuyona ma calls na ku WhatsApp it's 065 907 9560 okay 065 907 9560 uzothola mina ke lapho ayo umunye umuntu social media Facebook namagama namagama amaningi kodwa mawuthe uhle Mandosi ngizovela nginali page ukuthi angikho alikho active kodwa ke uthi uhle wenzile uvelile Mandosi kubhalwe kanjalo uzobe usuyangithola ke ku TikTok ngikhona uhle Mandosi okay Instagram ngikhona konje kubani I think uhle Mandosi nakhona okay yeah and then ku YouTube yeah ngikhona futhi ngiyacela ukuthi abantu bangizame nami ba subscribe bazothola umculo wami mangiloke ngiposta nomculo wami ukhona ke futhi nakhona ku YouTube kuma digital platforms nje ngisho kanjalo ubhalweni ku YouTube yazi khona into evele ngidide nje bathi uhle Mandosi ake abasho njalo noma bathi mahle yeah uzovela all right siyabonga kakhulu isikhathi sakho my sister sishaywa indaba yesikhathi yeah kunendoda lapha emhlophe igama Sheldon ithi time is up bafowethu as we are concluding guys thank you so much for your support cela simsupporteni usisihle cela se event yakhe asithenge namatikiti 150 200
250 thina ama-VIP ngiyacela bafowethu asiyeni siyothenga ama-tikiti. You have a story that you want to share, please make sure you engage to us 0630-680-959. Even though ungamtholi uhleli naye, please engage to us so that we can assist you ukuthi umthola ngoba unongatholakala efonini sengiyacela ke mina unongatholakala efonini, please asihlangane futhi kwe-episode elandelayo. Amen. Ungazibulali saphelele sonke. Mfowethu, dadwethu, amehla akagcwele inyembezi, ameva ohlangabezene nawo empilweni, ahlabile wafinyelela enhlizweni. Miningi imibuzo onayo engqondweni, bona usaphilelani emhlabeni. Imihla namalanga kuvela okubi esigebeni, labo bathembile baphelele emathuneni. Inkinga onazo siphunyukile esifubeni, akekho ongazezweni, uthulele bezidla ngaze ematafuleni. Ubukholwa kodwa kusathandazeki, ngisho nesenkonzweni usuyile kodwa kusakhonzeki. Ngisho isimo sakho asabhekeki. Ithemba ubunalo lihlakazekile, imicabango yakho iphazamisekile, amaphupho akho adukile, usuphila impilo ongayithandile. Imisamo yonke uyivakashelile, imali igcina iphelile kodwa akukho kulungile.